Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira rero ku Burayi, tugiye kwibaza ku mpamvu batubeshya ko iyi ntambara ya Ukraine ariyo ya mbere ibaye mu Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Ese nibyo cyangwa sibyo? Kubera icyo ubundi abanyaburayi bashaka ko twibagirwa niba iyi ntambara yarabayeho? Tubirebere hamwe muri iyi podcast. Yes, murabyibuka rero Vladimir Putin agitangiza ibitero byiwe, agitangiza ibitero kuri Ukraine. Ubusesenguzi bwarakozwe ku binyamakuru bitandukanye. Ngewaho narimo ndakurikirana kuri za BBC, za CNN na za France 24 nkurikiranira hafi ni gute biri kugenda, kuko yari intambara ikomeye yari itangijwe, ariko ugasanga abasesenguzi bose n'abanyamakuru bari gutanga inkuru z'uko biri kugenda bose baravuga ko iyi ntambara ya Ukraine ari intambara ya mbere ibaye mu Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Bakavuga ko bibabaje kuba Putin akoze ikintu gitumye abanyaburayi bongera guhunga, gitumye abanyaburayi basubira mu buzima baherukaga mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibi ngibi rero byakomeje kuvugwa cyane. Ndibuka kuri BBC muri 2022 muri 2022 sorry, abarusiya batangiza ibitero byabo. Hari umusesenguzi wari uri kuri BBC yarateruye aravuga ngo ibintu Vladimir Putin ari gukora birababaje, kubona arimo gutuma Uburayi busubira mu bihe byo mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ati birababaje kubona abantu bafite uruhu rwera n'amaso y'ubururu, bafite ibikapu ku mutwe birukanka bahunga, bari mu nkambi, bari gufashwa n'imiryango ifasha impunzi. Ibyo ngibyo rero murabyumva ko harimo irondaruhu rikomeye cyane, usibye ko ibi ngibi byakomeje kugaragara muri intambara ya Ukraine. Kuva intambara ya Ukraine yabaho, urebye uburyo abanyaburayi basanzwe bakira impunzi zituruka hirya no hino n'uburyo bakiriyemo impunzi zo muri Ukraine, ni ibintu birimo ivangura rikomeye cyane. Ariko uyu mugabo we yararengerera aravuga ati kubona abantu bafite uruhu rwera ngo n'amaso y'ubururu, ubwo yavugaga abazungu ba cyane apana babazungu boroheje. N'umuntu uyu nguyu ni umuntu navuga ko ari umuntu w'umu extremiste mu babazungu, ni nk'umunazi mbese, ni umuntu ugendera nko ku matwara y'abanazi. Ngewe ko namwumvishe mu mitekerereze yi. Waravuga ati rero birababaje kuba Vladimir Putin atumye uyu munsi ibyo bintu byisubiramo mu Burayi. Ibyo bintu rero byarakomeje biravugwa hirya no hino kugeza mu mwaka ushize ubwo muri UN umugabo witwa Alexander Vučić, uyu nguyu ni perezida wa Serbia. Alexander Vučić rero yafashe ijambo muri UN aravuga ati birababaje kuba Uburayi bukomeje kwiyibagiza amateka yabwo no kubeshya, buvuga ko iyi ntambara ya Ukraine ariyo ntambara ya mbere ibayeho kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Aravuga ati igihugu cyanjye cya Serbia cyarasenywe, abaturage banjye baricwa, haba intambara yiteye ubwoba muri Serbia. Avuga ko rero bibabaje kuba Uburayi bushaka ko ayo mateka yibagirana. Ni kubera iki rero aya mateka bashaka ko yibagirana? Nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Reka mbanze mbereke iyo karita. Niba muri kubona iyo karita murabona icyo kintu cyitwaga The Balkans. The Balkans rero ni igihugu wakwita ni nka Yugoslavia, kikaba cyari igihugu kigizwe na leta esheshatu cyangwa se kigizwe n'ibihugu bitandatu birimo Slovenia, Croatia, harimo Bosnia and Herzegovina, hakabamo Montenegro, hakabamo North Macedonia, hakabamo na Serbia. Ibi bihugu byose rero bikaba byari bigize igihugu cyitwaga Yugoslavia, cyabaga muri leta zunze ubumwe z'abasovieti. Muri 1991 rero mu 1991 ubwo abasovieti basenyukaga, iki gihugu nacyo rero ubumwe bwacyo bwarananiwe, cyangwa se ibi bihugu byose byari bigize Yugoslavia binanirwa gukomeza kubana. Muri uwo mubano wabyo byinshi bivamo birigenga, harimo Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, hakabamo na North Macedonia. Izi ngizi rero ibi bihugu byahise byigenga muri 1991.
Hanyuma nyuma yaho murabibona ko Serbia nyine yahise isigarana na Montenegro nk'igihugu kimwe, bisigarana nk'igihugu kimwe. Nyuma yaho haza kubaho ikibazo cya Kosovo, muri kuyibona aho ngaho ku ikarita. Iyi ntara rero abanyaserbia bafata nk'umutima w'igihugu cyabo cyangwa se nk'inkomoko yabo, yaje kuzamo abayisilamu, guturwa n'abayisilamu b'abanyarubaniya. Abayisilamu baza kuba benshi muri Kosovo, biza kugeraho noneho batangira gusaba ubwigenge, batangira gusaba ko iyi ntara yigenga ikava kuri Serbia. Abanyaserbia basanzwe bafata nk'igicumbi cy'umuco wabo cyangwa se nk'inkomoko y'igihugu cyabo. Murabyumva ko rero abanyaserbia ntibashoboraga kubyumva. Ibintu rero byarakomeje biba induru cyane, bikomeza gusakuza cyane. Murabyibuka iyi Yugoslavia yayoborwaga n'uyu mugabo muri kubona, uyu mugabo bamwita Slobodan Milošević, ngira ngo muramwibuka. Slobodan Milošević rero yahise atangira guhangana n'aba bantu bo muri Kosovo. Abantu benshi bavuga ko yagiye akoresha violence yo ku rwego rwo hejuru, ntiwabihakana, kugeza ubwo mu 1996 ahangaha hashyizweho umutwe wa gisirikari witwa KLA ikabivuga ngo ni Kosovo Liberation Army. Iyi ngiyi ikaba yarashinzwe rero mu 1996 igamije guhangana na Slobodan Milošević wayoboraga Serbia. Intambara rero yahise irota hagati y'ibi bihugu, irarota. Ibihugu bikomeye bitangira gusaba ko ibi bihugu byatuza bigashyira hamwe bikareba uburyo byahurira mu biganiro. Niho mu 1998 UN yarateranye, isaba ko habaho icyo bita ceasefire, ariko n'ibihugu bikomeye byahise bikora icyo bita ngo ni contact group. Iyi contact group rero ikaba yari ishinzwe kugenda isaba ibi bihugu kujya mu biganiro, ariko cyane cyane UN ikaba yarakondanaga cyane Slobodan Milošević wayoboraga Serbia, bamusaba guhagarika. Ubwo ngubwo rero muri 1998 UN yabasabye guhagarika intambara, bose bemera guhagarika intambara. Hanyuma muri uko guhagarika intambara, muri iyo ceasefire, KLA cyangwa se Kosovo Liberation Army yahise iboneraho umwanya wo gutangira kwiyubaka. Itangira kubona ibikoresho, itangira gutoza abasirikari, ariko ari nako hagenda habaho ibitero bya hato na hato hagati ya Serbia na Kosovo. Akaba ari n'ibitero byahitanye abantu benshi, kubera ko ari iyi KLA ari na Serbia, byose ni ibihugu ni ibisirikare byakoreshaga violence yo ku rwego rwo hejuru mu ntambara zabo, kubera ko nkuko mwabibonye mu mateka cyangwa se no mu movie, iyi ntambara yo muri Serbia ni intambara yari irimo ubwicanyi cyangwa se ihohotera ndenga kamere. Ubwo rero byakomeje bityo, barakomeza bashotorana, bigeraho Slobodan Milošević arabirambirwa, ahitana none yongera gutangiza ibitero kuri Kosovo. Ibitero birakomeza kugeza ubwo noneho NATO kabutindi NATO yahise yinjira mu kibazo. NATO noneho isaba Slobodan Milošević guhagarika intambara. Bamuha iminsi mike cyane, bambwiye ati hagarika intambara cyangwa tugutangizeho ibitero. Ibyo ngibyo ntago Slobodan Milošević yabyumvishe, kuko nawe yari arimo kugabwaho ibitero n'izi nyeshyamba za KLA, za Kosovo Liberation Army. Urumva nawe ntiyari kwemera guhagarika imirwano. Ibi ngibi ni nka bya bindi twaganiriye mu kiganiro cy'ubushize biri kubera mu Burusiya. Niba Zelensky ari kurasa agerageza kurasa muri za Moscow, ariko akarasa ibintu bidafite agaciro, ariko abanyaburayi bakaba bazi ko Putin ashobora kwihorera, bagasaba Putin ngo nyabuneka ntiwihorere. Niho bwira ati we reka gukubite ntiwihorere. Nibyo rero byari birimo gusabwa uyu nguyu Slobodan Milošević, nawe arabyanga. Ubwo rero NATO yahise itangiza ibitero. NATO kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu 1999 NATO yahise itangira ibitero byamaze amezi 3 muri iyi ntara ya Kosovo, itera amabombe. Baravuga ko NATO yakoze sorties, indege za NATO zakoze sorties 38,000 sorties, cyangwa se sortie ni kwa kundi indege iguruka inshuro imwe ikagenda ikagaruka gupakira, buri bikoze sortie imwe. Baravuga rero ko izi ndege za NATO zakoze sorties 38,000. namwe mu nyumvire kuri Kosovo uko ingana
n'abaturage bake yari yifitiye. Muri izi soties rero 38 barekuye amabombe 10,444. Ibi ni amabombe, ni strike, icyo bita strike, mbese amabombe bagiye barikurira ahangaha kuri Kosovo na Serbia. Ibi ngibi rero bikaba byarahitanye abantu benshi cyane. Ahangaha NATO tubibutse ko ari naho hambere NATO yakoresheje izi bita cluster bomb irimo gutanga muri Ukraine. Izi cluster bomb yarazikoresheje cyane, ni bombe zakomeje kwica Serbia mu gihe kinini cyane intambara yararangiye. Ahangaha rero bakoresheje ni NATO yinjiye muri Serbia ikoresha intwaro uyu munsi zidakoreshwa no ku rugamba, kuko bakoresheje amabomba arimo za uranium. Ubu ngubu kugeza uyu munsi murabona ibintu biba mu Buyapani, ingaruka zigenda zituruka muri ziriya bomba atomike. No muri Serbia kugeza uyu munsi abantu baracyavukana ubumuga kubera ingaruka za uranium zakoreshejwe, ko amabombe yakoreshejwe ahangaha muri Serbia na amabombe ya uranium NATO yagiye irekura menshi cyane muri izi soties nababwiraga bakoze. NATO rero byaje kurangira NATO igize gute? Byaje kurangira NATO ifasha aka gace ka Chechnya. N'uyu munsi tuvugana haracyari abasirikari ba NATO barinda aka gace ka Chechnya, akaba ari agace kahise kigenga kubera kwigumura kuri Yugoslavia, karigenga burundu na UN irabyemeza. Ari nabyo Vladimir Putin buri gihe abatsindisha. Ubushize murabyibuka kudeta iba muri Mali, bose barimo gukondana kudeta, arababwira ati nanjye ndayikondana, ariko niba mukondana iyo muri Mali kuki mwakoze iyo muri Ukraine? Murabyibuka uko bahinduye Yanukovych muri Ukraine. Ibyo rero Putin aragenda akabigarura akabibatsindisha. None n'uyu munsi arababwira ati batangiye kuvuga kuri kubwigenge bw'izi ntara za Donbass na Donetsk na Crimea, arababwira ati niba mwaremeye ko yigenga yigumuye kuri Serbia, mukemera ko yigenga, nukuvuga ngo uko mwabigenje hariya na hano niko twabigenza. Birashoboka, hariya mwarabikoze, UN irabishyigikira, na hano birashoboka ko abaturage bashobora kuva kuri Ukraine bakajya ku Burusiya, cyangwa se bakigenga bakagira igihugu cyabo bigengaho. Ibi ngibi rero yabivugaga Putin, yabibwiraga. Niba ushaka kubireba uzareba ikiganiro Putin yagiranye n'uyu muyobozi secretary general wa UN ubwo yajyaga i Moscow, uze kubireba nujya muri ikiganiro cyabo kirahari kuri ya meza ye maremare, hahanda gukubita mu kilometero kimwe. Aho ngaho rero yabwiye secretary wa UN amubwira ibyo ngibyo, amubwira ibyo byabaye muri Kosovo, aramubwira ati natwe hano twabikora. Ariko icyo navugaga nuko muri izi soties NATO yakoze, yatwitse ibintu byose, ibitaro, amashuri, ibintu byose bishoboka, amasoko, amastade, ibintu byose bashyize hasi barakubura. Ukibaza uti se niba muvuga ngo Slobodan Milosevic yari afite violence, ariko iyo mwazanye yari iri ku rwego rwo hejuru ku buryo kugeza n'uyu munsi ikigaruka Abanyaserbia. Rero ayo mateka ntabwo abanyamerika n'abanyaburayi bashaka ko yandikwa, ntibashaka ko isi ibimenya ko bakoze agashya ahangaha muri iki gihugu cya Serbia kiri mu Burayi. Alexander Vučić rero uyobora Serbia muri UN yarababwiye ati rwose birababaje kuba mwirengagiza ukuri mukakwirengagiza mukubona. Reka mbabwire agakuru ka Parki Sharma, ariko ni inkuru yabayeho muri intambara ya Chechnya, kugira ngo mwumve violence yari muri iyi ntambara. Habayeho kuraswa muri aya mezi 3 y'iyi ntambara, habayeho kuraswa. NATO yateye bombe train yari itwaye abaturage benshi cyane. Izi train gari ya moshi zitwara abaturage benshi cyane. Indege ya NATO ibombarda iyo train, abantu bose bari bayirimo bitaba Imana. Ikintu NATO yisobanuje, bahise bazana video berekana train ko yirukankaga cyane, ko habayeho kurasa ku muhanda wa gari ya moshi, ariko kubera ko gari ya moshi yihutaga birenze bikenewe, bituma igera aho barashe batabashije kuyihagarika kubera ko yari yarengeje umuvuduko. Isi iravuga iti okay, reka tubireke dukomeze. Nyuma yaho byaje kugaragara ko ya video yashyizwe, iyo train yari iri muri ya video yashyizwe ku muvuduko
ukubye inshuro eshatu umuvuduko treni yashobora kugendera. Ni ukuvuga ngo niba treni yabaye iri kwihuta ikihuta ikagera kuri level yayo ya nyuma, noneho bo bafashe ya level yayo ya nyuma, iyo speed bayikuba gatatu. Urumva ko video byahise bigaragara ko yabaye trike. Ubwo noneho Neto yahise igaruka yisobanura gute? Neto yahise igaruka yisobanura ivuga ngo habayeho ikosa, byiswe ikosa. Byiswe ikosa, nta nubwo bigeze bavuga ngo sorry, nta nubwo bigeze bavuga ngo iki. Ibyo bintu byiswe ikosa. Umujenerali watanze iryo tegeko, umujenerali w'umunyamerika wari uyoboye Neto watanze iryo tegeko, yaratashye ahabwa imidari yishimwe nk'umujenerali witwaye neza ku rugamba. Na ndetse muri 2024 yari yamamaje, yari mu bakandida biyamamarizaga kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rero ni amateka ashaririye ya Neto muri Serbia. Rero byaje gukomeza bigera naho iyi Serbia na Montenegro nabyo bitandukana. Serbia ijya ukwayo na Montenegro ijya ukwayo, birangira Yugoslavia yose ibashije gushwanyagurika. Neto ihava yera rwose, nta kibazo, nta muntu wigeze ayishinja icyaha. UN ntiyigeze yishinja icyaha. Yakomeje ibahangaha muri Kosovo, inakomeza operation zabo. Urumva bamaze gukora ibyaha muri Kosovo, babijyana muri Libya, babijyana muri Afghanistan, babijyana aho Neto hose yagiye. Murabizi, ariko murabyumva ko ahangaha amateka mabi bahagize niyo atuma badashaka ko iyi ntambara igarukwaho mu mateka, badashaka ko iyi ntambara iganirwaho, kuko Neto yahisha abantu benshi, yahakoze ubwicanyi ndengakamere. Slobodan Milosevic birumvikana nta mahirwe yari kugira. Baramusheringana n'abaturage biwe, birangira nawe afashwe atabwa mu buroko. Birangira Slobodan Milosevic apfiriye mu buroko, mu buroko bwabo ndi bita ngo ni International Criminal Court cyangwa se Criminal Squad, niko Marema ajya yita, nanjye mba numva ariko umuntu yayita, kuko iriya rura rukiko rwose nzaruhuka ruko ibihugu byose bya Afrika bisayininze out bikaruvamo, kubera ko n'urukiko rukoreshwa mu gukandamiza ibihugu bitoya. Ayo rero niyo mateka ya Yugoslavia muri make, niyo nababwira. Niyo bababwira ngo intambara ya Ukraine niyo ntambara ya mbere ibaye mu Burayi, siyo ntambara ya mbere ibaye mu Burayi. Neto yarimbuye Serbia n'abaturage bayo, ikoresha ibisasu za cluster bombe zakomeje kwica abantu mu gihe cy'imyaka 40. N'ubu ngubu bakoresha za uranium bomb zakomeje kugira ingaruka ku baturage ba Serbia kugeza uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu rero nabasaba kuzajya mugakurikira mukamenya izi televiziyo tureba z'abanyaburayi ni televiziyo zuzuye propaganda gusa, ni kuvuga ngo baba barwanya iki ngiki ahangaha ariko bakagishyigikira ahandi. Ni ibyo Putin yavugaga ati niba murwanyije kudeta muri Niger, mukayirwanya muri Mali, mukayirwanya muri Burkina Faso, ntimugaruke munirwanye noneho namwe mwakoze kudeta hano muri Ukraine, igihugu kikaba kigeze ahangaha. Kuko murabyibuka ko ibi byose biri kubera muri Ukraine bituruka kuri kudeta yakorewe uwitwa Viktor Yanukovych. Rero nkaba mbashimira cyane kubana nanjye, mukomeze murayikinge, musharinge, mumpe comment zanyu. Muri video za gukurikira turaza kugerageza gusubiza ama message, kuko harimo message na comment zitajyanye wenda n'iki kiganiro. Murakoze cyane rero, Imana ikomeze ibahe umugisha. Iyi ni Waka Waka Podcast.